Sanibonani uRithabile wakwaSikhosana ukhuluma nani. Sesiphinde sabuya futhi nginizwile nikhuluma nicela ukuthi ngicela ningenifundise ngokuthi kwabanye osize senze njani uma sizothunga abanye osize. Ngilapho-ke namhlanje ngine-class lami kuyi-Monday. Every Monday ngisuke ngine-class lapho ngifundisa khona ukwenza iphinifa. Sisuke senza i-theory-ke, i-training yethu ye-theory bese siyasika. Namhlanje-ke ngizonichazela ngakho. Nginabo omama enginabo lana abazile nabo bathi okay sifuna ukuyazi lento, siyafisa nathi ukuthi sikwazi ukuzenzela, sikwazi ukubeka isinkwa etafuleni sondle ingane. So nginabo la, ngicabanga ukuthi kuzoba kuhle ukuthi ngibe nabo so that if benemibuzo nani ebeningafisa ukuthi nikwazi ukuyibuza mhlambe nizosizakala. So silana ke senza lona ke iphinifa namhlanje. Uma bami sanibonani. Yebo. Senifikile-ke la ekhaya senza lokho-ke enikuzelela. Masiqala-ke senza iphinifa ngikufundisa ukuthi osize bebonke kusukela kwabancane ukuya kwabakhulu ubenza kanjani. So uma siqala nje senza iphinifa siqala nge-top. So ebhukwini lakho uzongibhalela ukuthi nje i-top length. Ubhale ngendlela wena uzo-understanda ngayo. Top length indlela esisuke sibhala ngayo indlela esizoya ngayo endwangweni. Indlela esibhala ngayo indlela esiya ngayo elokhundleni endwangweni. Njengoba uzobhala ngizobe ngikhuluma ngikutshela ukuthi bhala kuphi mase siye endwangweni sizolandela from lapho ku-top length size siyofika lapha egcineni la esizogcina khona. Yes, so mase sithi top length sikhuluma nge-top length ka size 30, 32, 34 uzobhala 30, 32, 34. Yes, i-top length ka size 30, 32, 34 iba u-18 inches. Le engiyiphethe la i-tape measure. Tape measure yethu iney'namba lezi ey'ncane siyibiza ngama-centimeter, kube khona lezi ey'nkulu zona siyibiza ngama-inches. So sisebenzisa ama-inches. Sho ukuthi wena uma usuke uzothunga iphinifa lamuntu ogqoka usize 30, 32, 34 uzokwenza i-length yakhe ibe u-18 inches. Right? Bese siyadlula siye ku-36, 38, 40. Size 36, 38, u-40. Khona kuba u-19 inches. Para khona la eceleni la 19 la. Yes, 19 inches. Yes ma. Mawuthi top length usho ukusuka from the ukusuka la shoulder eshoulder kuya waist. kwi-waist. Okay. Yes, ukusuka ku-shoulder siya kwi-waist. Shuthi ubude bayo kahle leyo top iza kahle la enkabeni. Mayisenkabeni isuke ikahle phezulu nje kwalamathambo ifigeni yakho nje la kwifika. Yes, sisuke sithe u-30, 32, 34, u-18 inches, sathi 36, 38, 40, sathi u-19 inches and then siya ku-42, 44 no-46. Bona sibenza ngo-20 inches. Size 42, 44 no-46, 20 inches. Siyadlula futhi simphinde u-46 sithi 46, 48, 50. 46, 48, 50. Senze ngo-21 inches. Mawuthi uyabheka lapho u-46 simphinde kabili. Abantu ba-46 bavamise ukuthi basinikeze inkinga lapha nalapha ya. Yiphi inkinga abasinikeza yona? Omunye umuntu ka size 46 uthola ukuthi mawuthola i-waist size yakhe ithi 46. Bese mawumuka la ngapha ngenhla ungangami. Yes. Then omunye athi u46 la
bese banamahlombe ebe nezingalo ezinkulu namabele futhi abe makhulu. So loyo ke 46 yilo ofola under 21, lo omkhulu onamahlombe onamabele uzofola under 21. Then lo okahle nje mhlawumbe umncanyana njengami nokahle nje uzomfaka under u20. Iyezwakala lapho. Yes. Bese kuba ukuthi ke kuba khona abanye size labo size engikunikeza bona o size vele ekuyibona abahambayo. Angithi mina ngingilethela ukuthi sizokwenza ibusiness. So yilabo size laba abathengwayo. Then laba engakunikeza bona ingoba bafika nje kodwa futhi ngizokutshela ukuthi ubenza kanjani. So ngifuna ukubona nje ukuthi siya understand yini. If ubheka lapha ebhukwini lakho sino size 30, 32, 34 ofola under u18 inch bathathu labo size lapha. Bese kuba khona u36, 38, 40 bafole under 19 inches. Kube khona 42, 44, 46 bafole under 20 kanjalo. Yes, masifika 21 siyama sifika kulokhu nje lo size 50 okugcina ngithi lapha. Yes, bese siyama ngifuna ubheke la o size bafike babe bathathu bafole under 18. Masikhuphuka futhi sikhuphuka ngabanye abawu3. Bathini intshi liyakhuphuka sesithi 19 angithi angazi noma nayibona leyo. Phinde futhi sikhuphuka ngabanye abawu3 neintshi lenze njani liyakhuphuka sesithi 20. Niyayibona le nto? Niyayizwa? Nakho ke manje ngifuna ukubona ukuthi niyayizwa ngempela. Senginomntwana mina, intombazane yami igqoka size 28. Mucabanga yipi indlela ongenza ngayo wenza umntwana wami ngikunikanga mina size 28 ngikunika u30. Mhlawumbe umntwana wami ogqoka size 28 uzomenzela kanjani? U17. Uzothi 17 mama. Wena mama ngicabanga ukuthi ukhuluma nje lokho ocabangayo ungasabi. Uzothi 16. Uzothi 16. Wena sisungathini? Uzothi 17. So ngifuna ukwazi isizathu sakho sokuthi uthi 17. Uzothi 17 ngobani? Because onke ama-size, i-group of sizes ikhuphuka ngo-1 inch. Yes. So u-13, u-32, 34, u-18 kusho ukuthi nenye i-group e-lower than these sizes it must be 1 inch less. Okay. Umama into ayichazayo ke la uthi as umntwana wami egqoka usize 28 since ngamfundisanga mina ngosize 28 uthi mina ngithe kuye usize 30, 32, 34 uzolokhunja uzokwenza ngo18 inches uma ekhuphuka ukhuphuka ngosize abathathu bese ekhuphuka ngeinch elilodwa kuma inches kuyilokhunjana kwi-length. So since ezokwenza u28 ulower than labo size laba kade nginikeza bona ulower than u30 lokho kusho ukuthi uzokwehla ngeinch elilodwa from 18 uzothi 17 wehla ngabo size laba abathathu kusho ukuthi u28 u26 u24 uzobe ebenza ngo17 which is correct. Thank you. Yes. Shuthi masehla sehla ngo size about 3 ne-inch. Siyehla ngo size about 3 ne-inch okusho ukuthi thina singayithungela even i-newborn iphinif. Niyayibona lento? Because umntwana ogqoka labo size 28 ilezi ngane ezino 17 years o 16 years lapho nje o 15 kanjalo no 18 bakhona no 30 years abasagqoka usize 28 bakhona. Kodwa nje usuyazi ukuthi izingane ezigqoka lapho zithini. Sehle futhi mase silapha ko 18 thatha tape measure yakho nje thina into esidingayo i-waist size masuke senza iphinif. Mawuthola i-waist size uqedile njengoba ngikunikeza ama waist size laba engikunikeza wona. Right? So mawuthola i-waist size uqedile i-waist size izokukhiphela yonke into oyidingayo. And lama measurement engikunikeza wona sengiwacalculateile mina. Ngiqedile kahle ezikoleni masuke sifunda ngigxeka izikoleni ngizwe kahle but ezikoleni masifunda ngile mina ezikoleni ngifunde ezikoleni eziwu4 la eThekwini bonke benza into eyodwa efanayo ayikho into engizonda njengomuntu othethisa umuntu omdala phambi kwabanye ayikho into engizonda njengaleyo. So leyo nto mina mabe ngesikoleni ngisona sifundo engasifunda leso ukuthi kurongi kakhulu ukuthi uyafundiswa uyathethiswa angeke uzuyibambe lento oyifundiswayo. Number 2 njengoba nize kumina nginomama la sebebadala bawu2 so njengoba beze kumina baneyinkinga oyedwa nje uxaka umyeni wakhe uyedwa unengane ebhema insango une stress sakhe nje
angisho ukuthi kulabo mama kunjalo but baneyinkinga ngizama ukuchaza ukuthi umuntu uneyinkinga ezihlukahlukene usuka kwakhe eneyinkinga akanampuphu kuyimanje fanele aphume la ucela impuphu kamakhelwane then imina useyafika la kumina nami ngimlethele sami stress futhi ngiyamthethisa ngiyamdividisa ngimenza konke la management la ayikho into ozoyidivide la mina sengibalile konke ngiqedile ngiqedile wena uzothatha lento engikunikeza yona uyoyenza njengoba ngithi ibhali izokunikeza lento esiyifunayo ayikho into ozoyidivide la wawudivide eminyakeni ewu30 ngingakazalwa mina sengizokudivayidisa futhi la kala ineck udivide nga4 no akukho wrong ku right ngoba kusuke ngempela kufanele ukuthi ufunde nalokho ukwazi kodwa manje thina la sifuna imbokodo eyosebenza asikufundise niyafunda nifunde 2 years nifunde 3 years nifunde 1 year ugraduate ugqoka ijazi usithola certificate lese engazokunika sona uphume uyohlala ekhaya wazi lutho awukwazi ukuthunga noma mhlawumbe uyakwazi ukuthunga uyakwazi ukuthi uzenzele yakho ingubo uyigqoke abantu bayithande mase ngithi ngiyenzele usunenkinga ukungenzela ingubo kodwa ufundile sakuhlala izandla nanti ugraduate ugqokile ijazi wrong leyo nto bakwethu kubhlungu ukuthi ukhokhile unyaka wonke usithatha isikhathi sakho usithuthe esikoleni then sekuyaba une certificate unejazi awazi lutho ngikhuluma into eyenzakalayo iqiniso lelo engilikhulumayo mina iqiniso ngiyolifela Nkosi yami yes sesiyasuka ke lapho sizwile ukuthi osize abancane sizobenza kanjani and laphana kwabakhulu sesagcina ku size 50 ingoba ilokhu njana iyagcina lapho ku 21 ile i-top length iyagcina ku 21 uma ufuna ukwenza 52 umenza ngayo 50 ngolokhu njana ngo21 ufuna ukwenza u54 uyamenza ngayo 21 then base kuthi mhlambe abo 56 ukushona le bakhona mina ngitholile size 60 last year mhlambe babe u2 noma ube yedwa ngisazi kodwa ngitholile umuntu ogqoka size 60 so mase wenza labo ke abakhulu kakhulu size ungasungadlulela ku 22 ngikubonisa ukuthi yini yenza ukuthi ngithi yima mawufika ku 21 ungadluli lapha kamakhelwane wakho noma wena qobo lwakho unalelo liphinifa lele newaist ehamba lapha ezikwezinqa uthi mawugqokile uthole kuyalenga nje nisenza singa uyayibona into engisho yes so ukuthi uligqokile i-waistline lena ila nje phezulu kwezinqa no i-waistline ayize la enkabeni ukuthi nca yayizwa lento so lama length lawe nginikeza wona ezinkabeni right uyayithola ubulahlekile manje angathi ngisalahlekile ngithe usize 28 kuba la usize 28 sifaka u1 sehla ngo1 sehla ngo1 ube u17 yes ngase ngizwa futhi seniphatha u3 angazi kanjani okay ibithi indaba yami sino size abathathu of which usize 30 u32 u34 bangaki labo size bawu3 u3 unile lapho bawu3 so as be u3 sibafaka under u18 inches angithi yes